Jy bid vir genade vir jou siel op daai oomblik, want dit is rarig. Jy weet nie of jy daar gaan uitkom nie. Want waartoe gaan jy? Oral waar jy kyk om jou is vuur. No one could stop the fire. Dis die slegste vuur wat ons nog gehad het in die Waterberg. From darkness comes light and light comes darkness. So ons is nou deur die donkerte. So die lig moet nou weer skyn om waar uit te kom. Wildfires, a common sight after winter. But this year, the odds were against farmers. In the Bushveld, the fiercest fires in 2 decades were recorded. Nearly 100,000 hectares of veld in Limpopo were wiped out, and in some cases, it will take years to recover. Elke jaar het ons groot vure, ons het lang vure, weekvure en goed, maar hierdie jaar wat anderster was, ons het 'n vroeë ryp gehad. Met die vroeë ryp kom in baie goed het 'n vrek voor die tyd en ons het 'n vroeë weerlig gehad wat ons nie sommer het nie. When the fires hit Modimolle, Willem Krause from the Fire Protection Association, or FPA, worked day and night, fighting 4 fires at the same time. Maar soos jy kyk, dis skoon gevee, skoon. Jy sit fisies lewens in gevaar om dit te probeer keer sodat ander mense nie kan seer kry en kan doodbrand nie. The flames burned over 18 meters high. Ons het met winde gewerk van tussen 23 tot 65 km/h. In the Waterberg region, the heart of the Bushveld, teams are still fighting fires non-stop. Just 70 kilometers away, as we arrive in the Modimolle area, the fires are contained. We are really off the beaten track here. Because part of fighting a fire is getting access to the fire for these firefighters. And we've been following some firefighters now for over an hour, hour and a half, driving on practically rock in the middle of nowhere to get to the fire. And this is a fire we could see from the main road. We finally arrive at a game farm that has been burning for 11 days. Farm coordinator Andra Henop and her team of farm workers haven't had any sleep. She takes us to a burning mountain as we're warned not to navigate ourselves amidst fires that run between 30 and 40 kilometers per hour. Dit was net emosioneel, want elke dag dink ek vandag is nou die laaste dag. Dan kan ons hom net monitor en dan is dit verby. Farmers come from across the region to help. Ek vat na die mense, ek gaan sluit die hekke oop, ek probeer vir almal water gee. We are taken to the opposite side of a mountain, covered in fire. To stop it, it has to be blocked from the side that's not burning. Maar julle steek daar die veld aan die brand. Ek weet dit lyk of julle self die brand stig hè. Om 'n beheerde brand uit te oefen voor die groot vuur wat agteraf kom. Ons doen 'n backburn van die pad af waar dit veilig is om seker te maak daai vuur hardloop nie voor ons uit na die regterkant toe wat nie gebrand is nie. So daai vuur kom oor, hardloop in hierdie vuur vas en hy gaan dood. You're fighting fire with fire. Fighting fire with fire. Nie altyd moontlik nie. Elke vuur moet bestuur word. Jy maak nie 'n vuur dood nie, jy bestuur hom dood. FPA's dispatch working on fire teams are funded by the government. Dis 'n werkskepingsprogram wat hulle begin het baie jare terug, wat 'n baie goeie program is wat verseker werk. Voor is die ou met die drip torch wat aansteek, net na hom is water en knapsack wat ons noem. Hy spuit en bring net die vlamme laer en van daar af kom die vlappe en die vlappe maak die vuur dood. They work alongside volunteers like farmers who come to help, but most don't have the correct protective gear. Dis nie 'n klank wat jy van hom te hoor nie. Ek sien maar waarom as hy so naby is nie. Nee. Wat het gebeur? Ek was agter op die bakkie gewees, besig om met die vuur te spuit hier langs die pad en toe ons op een stuk draai die wind skielik terug na die bakkie se kant toe. Met die wat hy die bakkie omsing het en met die het ek nou so 'n bietjie skade opgedoen het. What made this year's fires so dangerous was its speed. Ons het dit verwag, maar ons het nie die verwag nie. Hierdie was vinnig. It took many by surprise.
Ek kan nie 'n pindrop stuur nie, dis die laaste plaas op Rietspruit. Extension 10, ons is vasgevang tussen die 4. Mense, maar die Here moet ons genadig wees. Ek dink ons kom uit hierdie uit nie. This voice note was sent minutes after JB and Karin Boyce's house burned down. They didn't think they'd live to tell the story. Ek het regtig gedink ek gaan dit nie daar uitmaak nie. Ek het vrede daarmee gemaak. Ek was reg om te gaan. Want ek het geweet ek gaan versmoor voordat ek gaan brand. When the flames came, Karin was in the kitchen of their farmhouse just outside Modimolle. In 'n kwessie van 10 minute, toe die vlamme al daar. At the time, JB was on a neighbouring farm fighting fire. Realising the flames were on their way to the house, he rushed home to his wife. Ek het die bakkie deur die vens gejaag en ek het hierso op die regterkant hier op 'n stilstand gekom. Want toe het ek nie meer brieke nie. En ek het die bakkie teen die boom laat staan en ek het uitgespring en toe hoor ek my vrou skree daar agter in die hoek. Toe ek die bakkie hoor, want ek het hom nie gesien nie, maar ek het hom gehoor. Toe was daar 'n klein bietjie verligting geweest want ek meen as jy saam met iemand deur dit gaan, dink ek is bietjie makliker, maar as jy op jou eie is, nê, en jy was nog nooit in so 'n ervaring geweest nie, jou brein, dis asof hy met jou speel. Jy moet die besluit maak, red jy jouself, red jy jou plaas, red jy jou diere. Want wat verloor jy? Die vuur is om jou, die rook is om jou, maar jy weet nie presies waar is die pad nie, want jy kan nie die pad jy kan nie sien nie. Jy kan nie eens die stuurwiel in die bakkie sien nie. So jy ry op genade. Jy voel nou maar waar jy ry. Toe sê ek nou dan vir my draai terug. Dis oukei. Draai terug, ek het sy hand gevat en ek het hom gesê dis oukei. Ons gaan oukei wees. After JB's heart-wrenching voice notes, his sister finally came to their rescue. En dis toe ons na die ligte sien en toe het hulle ons nou kom haal. There is nothing left of their farmhouse, but the Boyces are determined to stay. Nou gaan ons herbou wat ons verloor het. Ek weet nog nie hoe nie. While all this was happening, the hottest fire recorded in the area burned the surrounding Lekama Game Reserve to ashes. The only thing left, an eerie silence. Geen voorlewe nie, geen diere naby in sig nie, is geen voeding vir hulle naby nie, is geen water op die oomblik naby nie. So ja, dis die stilte wat ons beleef op die oomblik. En dis hoe hy lyk vir die volgende 50-60,000 hektar. It was the same fate for the world-renowned Shambhala Private Game Reserve, about an hour's drive from Lekama. The bad thing about this fire is that at one stage you realize that it's not just fighting the fire and that you won't stop the fire, but you have to keep your people safe, yourself and your people safe, your staff safe, protect animals and protect infrastructure, because there's nothing else that you can do. General Manager Louis Prigge says most of the 10,000 hectares burned in just over 9 hours. Some of it will not recover and it's fine. I mean, it's part of life and it's the circle of life. After 42 years in captivity, this If the name Shambhala sounds familiar, it's because it recently featured on Carte Blanche. We covered the retirement of the zoo elephant Charlie, now called Duma, in September. Shambhala is his new home. Management doesn't allow any media near him so he can retire in peace. Louis says firefighters managed to stop the fire and contain it around Duma's enclosure. Duma is doing really well. I mean, it was a stressful situation at the beginning. We were not sure how he was going to react, but he was really, really fine. And the moment there were a lot of smoke because of the large fires, but he was fine. It took Louis a few days to do a census of other animals lost on the farm, while the rest of the farmers in the Waterberg area are also still calculating losses. Altogether, nearly 70,000 hectares were lost in the Waterberg, and this number could still rise as fires in the mountains and valleys can still smoulder for up to 3 weeks.